Okay, class 6 की next chapter दिखा लेना algebra रा chapter number 11 रे NCERT textbook ने रा अनि ता दी खरी गल जंगर लेना नम क्यों ने अनि number do दा shape do दा अनि letters निजो गल chango रा दी खरी जी महा वो मार ता थंदे नंग खरी जंगर लेना branch लेना यलखा do रे रा math ना अंगची नांगो ला math लरियो सुम ल pure arithmetic रा geometry algebra लेना ना सुम ल यो pure रा ता दी ना arithmetic ले ता खरी चुगो लेना मांग चे छाम numbers काउंट सुरी रा arithmetic ले ता खरी काउंट सुरी लेना मांग चे खरे numbers now churira ani dijela arithmetic now lo kharchuna numbers ni churira ani geometry la na shapes ni chure shapes 2D shapes la shapes now la shapes in the 2D sobtan ju chure ani algebra la na ta anju thanda chapter digi ming re ra ta chapter anju main thing thanda chapter din na focus kharga chi la na algebra na khala na which includes the use of letters ra letters jo khare khandis pheji chu me means khala na ta formula jo letters jo use khandi chu me means the formula jo lir tina rules the formula din sama letters pheji chira pheji chine rules and kare formula ra formula na means mangbu yukura dina algebra na chure chapter dinara to the introduction re chapter din so ki next topic dikhala na matchstick pattern ra matchstick na jo ha ra khala na chakta la ra chakta gi ani khandis pattern so yumera chakta di khandis ngonjo the algebra chapter na relate yor na ta penna cha china ngonjo ra chakta sto di khari gi ngonjo chakta chik suela I mean chakta chik do chakta chik ani chakta ni gi ngonjo l chik cheuda ni chakta dina si jibu chikyan chakta khaju gi l ni l khaju dina l chik l ni l sumdo l chik thangbo ra l ni wa sumba dus tu do ni le digola l chik chela chakta khaju godo chakta ni godo l ni chela chakta khaju godo shi godo l sum chela chakta khaju godo okay khaju godo na thuk godo so that means the number of l dang l khaju yume da number of matchstick chakta khaju pheji chiume l chik thiela ngajula khare chakta khaju godo l chik ra thangbodi l chik thiela chakta khaju godo chakta ni godo dina jibu jiga l ni thiela chakta khaju gore chakta shi gora dina jibu jiga l sum thiela ngajul chakta khaju gore chakta l sum thiela chakta thu gora chikpa chikyang l shi thiela chakta khaju gore ge gora an dus china dina jibu jiga chakta nga pheju shin l nga thina ani chakta khaju gore ge chu gora dus chin dura ta tinang la di number di la thena ya ko chi da jo khari thena li du dina number changma khar do even number do 2 4 6 8 re da dus chin re da number di ngon ju dus chin thine di wala number di 2 multiplied by 1 ra the 4 di khari chhe chi bu ji kyang 2 multiplied by 2 ani 2 multiplied by 3 ani 2 multiplied by 4 dus chin li ra ta dinang lu la rang ju khari thunang chi me dinang lu la thunang ji china rang chama di sangma har do 1 2 3 4 re da dus chin du da 1 2 3 4 ani okay ra and di dus du ra ani din su sangma har do 1 2 3 4 mama 5 6 7 8 9 10 din sangma har do number of khare l ra l khaju me di la du wala ani ta ngaju khare ha kollana dini ngaju khare ha golana so ra number of matchstick is equal to 2l relar khajin nana 2 di takma permanent re do kora 2 rangya di da ngaju l di change cheu da l chik la 2 haju godo ni goda l ni the la 2 ni goda an dile digola 2 di kora rangya re do changma te permanent re do constant na rangya de wala gorra khari change cheu do l di change cheu da 1 2 3 4 5 6 dus into which in l di dus chin ler di la du wala so dini khare ha gu la na rimu dini khar tim kula number of matchstick chela khare 2l chi bu jigyang c the na ngaju chi bu jigyang khar che c the na c la ngaju c gi rimu sob ta dina khar matchstick khaju gor sum gora 3
class ta anzu dikhar lana number of match stick che la anzu rules dikhar lana required khari go me dira di rules dikhar lana 2l chegra khajin lana ta dinanglo la 2l chi buji kyang khisi ngazo match stick phuji chi ne c che ina ngazo khare 3c chegra chi buji kyang ta di rules di la di gola number 2 sh do dikhar lana ta da dinanglo la number 2 changma 2 di rangya di da khatu na change chog di na change chang mun da means fixed re do fix into dila khalur lang so min khar lana constant khalur CONSTANT constant ta din nang shi ji boji kyang anjo l di change cho da l chik l ni l la pa yung anjo ani number of match stick go do dila di gola l chik ni sum shi dus change cho da l khajo go yin shi ji boji kyang cha ra go ra anjo dil pa ra dila di gola 1 2 3 4 dus change cho da go ra change cho dila chik di khala na variable le kara variable variable means change hai go change cho da dila na go next topic दिखाना ना variable variable ना क्या है लास्ट change है क्यों means value दिखाना ना fix में क्यों change है क्यों fix में क्यों रा and the variable ना change है दांग जो दिलावा रा variable ना दिंगा जो letter खरी किशो चिन alphabet letter या जो N L M P खरी ने फिर चीज़ और इन्हें small letter फिर चीज़ मांग चला अनि O letter O तो फिर चीज़ मारे खाची ना letter O द 0 द confuse चल द 2 रा O चिने letter O द मांग फिर चीज़ मारे अनि क्यों से फिर माची ने या करे mostly letter जो फिर चीज़ मांग चल जो N L M P X Y Z T द type तो या Q R तो या type जो फिर चीज़ okay last answer next topic dikhala na expressions with variables na gele khala round so lasa the expression na khala variable na din alphabet you can la y t a x q you can the expression na khala na variable you go gele constant na number khora number din la sa variable you go constant you go number din kimal operator ra plus minus sign you multiply you divide you din samal khalere operators expression na khalere na operators you go nyam the operators na khare plus sign you la se gele ani variable you go constant you din zola expression le ra ta the gele next topic the expression ki thanda ti thura ta dinang lo la kisi expression with variables la indi inga china ta round dinang lo la variable kharche re la y plus 5 inga china khajere variables di khajere y chira ani chipo jikyang din nanglo t minus 7 nanglo variables khajere t chira variables khajela na okay t di chira ani di jel chipo jikyang din nanglo 10a nanglo variables khajere a di chira ani x upon 3 nanglo variables di khajere x ani negative 5q na variables di khajere q chira ta ding anju statement ki form gal khadis theory la na ta ding anju khar number di khar the 5 gala y dongu da di la du ga han thira 5 edit na khala gore dom bala ra edit 2 khare y dongu da chikpa chikyang khare 7 di khani sub the wala khala gore 7 di the wala khala subtracted ra khani na from khani thinggo re la na t ni thingira 7 subtracted from t how say thang ju next dikhal na 10a le da kimal sign megyo ru da ine kimal sign khari ru na 10 multiply by a la ko ti ten da khala ol na 10 da a gi para la multiply sign sure ini a multiply sign di thima di khyo yo mare o chini 10a la thir ta di le du kala a di ta thira statement kon yi ton thina han ti na a multiplied khare by khare 10 kuchu se how se a multiplied by 10 chikpo chikyang x upon 3 la upon dikhar na ki mala divide sign yo re la di la dikhare x divided by khajere 3 x divided by khare 3 kuchu se how se the next dikhana na negative 5q la da negative 5q ne thagi di ji ya a multiply by 10 thimba ta dil khare q multiply by negative 5 khare q multiplied by khare negative 5 what is it do sindir
expression with variables. The next topic dikhana using expression practically ra means nganzu gi daily life la nam gyndine expression dikhandes phiji chiu yume ra example ra ta example din an situation khashe thi ra gelai gi example questions dinera ani situation ming gelai this law ro thi ra ani penjajina situation another the thangbo de 100 rona example type ya oh Justin nada has 10 more marbles than lodule means Justin la ani khare marbles chuma dula lodule ra ta dil di gola nganju thanda lodule marble khaji ode ha o mara dil di gola nganju khare dinang lo la variable di khante suppose china na variable gelai na se variable the alphabet x tik thira x t more lana khatti ne gi be expression t ga bla plus sign dir khagas ma do more khaji gi ma do 10 gi ma do dil di gola nganju gi thanda lodule la marble khaji gyo di ha go mi gi do ha ma go di gola nganju khari suppose china na nganju x lan thir x lana nganju khara ha ma go gyo variable di x thir khatti na nganju ha ma go gyo chik che english do la khara x variable thir variable nganju khari ne yung sira x y z t khari ne thina do da tanta de gela i changma la x the da kirang jo confuse ma sha dara dila du ga situation edi ro shilya china more do type do le na nganju x plus 10 dus clear Justin has 10 more marbles than lodule dus clear ta ji buji kan gele next situation di gigi example de gele ra Gigi is 3 years younger than Zen ra Zen le Gigi di lo sun ki chunga relar ta gele thanda Zen na ji lo ha go mara ga ha mo go de gala khati na suppose khaji na excellent suppose chi variable rang so khati na do t ne do ta rang so t do chu chi ra emna z ne do kirang ra da ha mo go de gala khare z len t z ra ani 3 years younger lana ma nyung ta ngora nyung ta na hati na minus 3 ra khaju nyung na 3 ra tidigal z minus 3 dus chin ra z the small letter thara rangjo ani dina shi chi ko next dikhala na ta onjo ha go mara situation dus sin di wala ra ani zen gi age digala gelai gi hare suppose chi ha go variable z tira ani dila digala ani expression dus chir z minus 3 chir ta onjo next Siring is twice as old as Lamora. Siring di khare lo dikhana na twice as old as twice dab ni le ya zo de la ra Lamo le khala na che res ra dilo di gola khaji na Lamo age ha go mara ha mo go di gola khala na Lamo gi age ding an zo variable suppose chira variable x ro ji suppose chi dab khaju gi che re la na twice na gele la dab ni la do 2x chir thrice na 3x कुछ से चिको चिकन Kylie's next दिखाना situation Kylie's father's age is 2 years more लने गेला ला plus sign नी लस थांशी plus sign ले इब्रा expression दिलरा more than 3 times Kylie's age ना जो Kylie की age दिहा वो मरा हम मोगो दिगला x suppose 3 times khala do Kylie gi pa gi lo di 2 years more than lo ni le 2 years more than la 2 years lo ni more than 3 times of Kylie's age ki age di ha go mara dile do 3k plus 3k plus 2 lan tina do 3 times la 3 times and 3k chira lo di ha mo go variable di k lan t suppose alphabet ke lai thi la sa plus sign dikha jina na more la da 2 दिखा जिना 2 years to the ocean expression do sin nam ki normal life lara z dia pucha masrang z changma jinya bo chin thira do sin re to dina expression na khala na constant you ra constant na number din jula ra constant you variable you operators variable na gela la alphabet you din jula la sa operator na ani khare addition multiplication subtraction division din shi din jula ra the examples of expression na example ding le gela la 5t le the 5 dikhare constant ra t dikhare variable ra kimal multiply sign dikhare operators ra din samanyam to connect chigo join you din jula expression form chawra ani chibu kya 2 the constant ray 2 the constant l the b dikhal na variables ray plus dikha plus sign dikha raha operators ray and 3 multiply by a shara kimal multiply sign the operators ray 3 the constant ray a dikhal na variables ray chibu kya q upon 2 la means q divide by 2 la ra divide sign the operators kela la sa number 2 the constant ray q the variables ray and chibu kya ani 5 negative 5 p dikha raha expression chagr and those in expression pe mongbo re gelai di nan handa example khashi stick to ra anzu ki next topic dikhana na equation na khala wala na thi korta da eq lo da means kan ki mal equal to sign you kyo ani
left hand side the right hand side ki kimal equal to sign you kyo means equal to ki khari tyongo na balance tyongo left hand side the right hand side ni ge balance chikwa sha yu equal to sign di tyongo ra balance shower ta dil du gala x plus 2 la da kc equal to sign mega china ra x plus 2 chikbo yunga china and dil khala la na expression le ra ta di equal to sign li di gala dikha jana na equation chir ko se di cho dil khala na left hand side le re di cho la na right hand side le ra ta dil di gala ra equation means khala na equation na lo la khari la na equal sign you re say between its two sides side ni dikhana na left hand side da right hand side ki mal equal to sign your relar ra ta gela ta gingi ni la sa gela diga expression de sa 5t ni sama la sa khisi gela la equal to sign le na the equation chegre ra na expression na dus chin chikpo yu x plus 2 chikpo na expression chegre diga equal to sign le diga la khar chela na ani equation chagor ko se ta digi example dikhana pe na je na x plus 10 is equal to khare 30 ra p minus 3 is equal to 7 equal to sign neither 3n is equal to 21 t upon 5 is equal to 4 like that din sama khare equation khajina na equal to sign your t left hand side the right hand side the balance yongora ta dikima la din anglo la variable khajar thangpo de la x plus 10 equal to 30 na variable the x p minus 3 is equal to 7 na variable p din na variable khajar n chira din na variable t chir also di now lo na kha chelan da do now variable to the x plus 10 equal to 30 la da ta di now variable nga jo variable khande sio me de nga jo next topic na jangra variable x da di le du la na bo khari ka la 10 dom na 30 chere la 20 chere 20 ka la 10 dom na 30 chere di le x dikha jere 20 chere kuch se dus chin chere the next topic da so ki next topic kan trial and error method ra equation kapla nga jo variable dikhande sio me dikhare trial and error method position ra ta equation thangbu da x plus 10 equal to 30 la da ta kesi nga jo gi x ki saja la la ta x equal to khare 10 la da x ki saja la 10 yunga china 10 plus 10 30 chagre chang mara so that means the equation di nor do so that means solution di la hajire no lan thire thangbu di ra ta di je la x ki khajul value di 20 la da 20 ka la 10 dom na haju 30 chagra that means equation di fulfill chagda equation di takta re do di la di gola ngaju degree x di se thang go chu se yes lan thi ra ta di la di gola rang so trial and error method lana dus chin chere x ki sajela thamongi la samno dang rang 10 shana di 30 chagre chang mara ani 20 shana 30 chagra dile du dus chin nga x di khare ha koran x ki value du khar chen na 20 chagr ko chu se chiko chikyang p minus 3 equal to 7 na da az na variable dikhar to p do p dikha chen na 5 lar 5 ne 3 thina 7 chagra chagre chang mara dile du gala khare nor rang zo no lan thi tang anju number khani sum thena 7 chhe number chu ni sum thena ra p gi value du chu ina takta chhe chu ni sum thena duin chhe ra di la p gi value du khar 10 di dus china di la di dig do ni yes lan thier chikwa chikyang kesi 3 n nan gelala 3 multiply by n now la sa number 3 nyam do la number khari multiply ta na 21 re 3 nyam do la 7 multiply ta na 21 chhe ra 3 7 sa 21 la di la du la de la khare 3 nyam do la 9 tang multiply tang na 21 chhela dile di khare di no ra means nor ra solution di che tang di nor ra ta 3 nyam dala 7 multiply tang na 21 chhela dile di khare yes lan thier du sin ko chi se chik pa chikyang t upon 5 la da means t divided by 5 number khari nyam do la 5 divide tang na answer 4 li re la number 10 nyam do la 5 divide tang na 4 li re ling mara 10 nyam do 5 divide tang na 2 li ra dile di dig de na digyo mara so no lan thier chikwa chikyang number 20 nyam do la la t gi sa jel 20 inga china number 20 nyam do la 5 gi divide tang na ha jel 4 li ra 5 4 sa 20 ra means dile di gola number t gi sa jel jo khari gere 20 tina 20 da 5 di divide ta na 4 li di takta dig do equation di la di t gi value di khar gol na di isa jela 20 gora di dig do di la di gola yes nan thi di dos sin khare trial and error method serang dos sin le number khari ni rang ju thugo mar confuse che mar ko chu se so and dos sin chapter di zore